Kubor nakaslem jong unongsan hima. Ukurtong ka United Democratic Party na Mauring Keneng constituency, u Dr. Osa P.S. Jerwa, u balami banya kunyak election menta ka kenti, ha ka siyan ka balay, ulapan pao ka jings ngos kem baka UDP kum ka seng trairi, kanyo banya lam ya ka sorkar, ha ka baki wei ki sengru kinwan ya snok lang, bantao ya ka sorkar ka bathamay, ka ba ansa ya lam da ka UDP. Habakran cikila patah kubor hadian bola dep bantap kerteng kum ukurtong ka UDP. Ha ka shlem traikam u deputy ka East Khasi Hills District menta ka sengi ka Artarik Urampang arajar arpulai. U Dr. Jerwa u bawan na kalongi yang kabala dandu pa ha ka san hima sima. U loong baha ka ni ka sin yakun ka bamenta. U das ngos kem namar udan ka kenhun ka baklan. Ha ka bala wan ban kershan lang ya u de ki riau rang ba. Ki bala ju ya kunteng ya ka election ha ki por bala led. U Dr. Jerwa u de u kun jong u MLA bariam u ba Groswell melim ngam bala klat no. U bala jumi kmat ya ka Soring Kham constituency ka bala kala menta ka Mauring Keneng constituency. Halor ka jingjit jong u ban ya kun na ka UDP persya ya u MLA u ba menta u ba penyat sing siem. U Dr. Jerwa u loong balada ka UDP barok shikata kisnem. Kadai ka ba syulit ya so bat kiwei ka ba yalam ya ka sorkar, ka jingkwa bat jing ang nuot menta, ka UDP kan yalam ya ka sorkar, kat ba kiwei pat kin ya so bat ka UDP, kum kanong yalam ya ka sorkar. Ulong ba ukermen ba kipat ba kin ay kampun ya ka UDP banyo ajing job, bakan yalam ya ka sorkar, namar datang na do usnam kat kandai spa nyo puar hado, kat kandai spa nyo pupra, balayo yalam pura ya ka sorkar, da ka seng trairi. Pengyami sekhmat penyelek election ni borok kandidat midan bagi soskem dari kene ke kenhun jungi ke malawang ki benar ilong ke kenhun ke baklan ba inong yalam mak jungi ki bubun kini ki kandidat ke laju election bagi pajba ki bakarsan lu ki dai ki ajing ke puba ki ai dia ke pu ki kedok jungi didon beha ke jingban bat tatai ke kota ke jing kersan jong ki pajba nong song snong nong kursi berapa wei bat ka bakut i kolong bat ada utrai nong nong tau ki bet ki bagi nya poi sa katong tahi kolong ka nasis ke bangi soskem nomor ke yo tim ke baklan taksi yang pedih kata bang kuat mantap di pajba kena no ke kersan ni ke bakam klan bangi yo pun ki MLA bangi nyumlong syuk kum katam ketam kena kiang bagi ong pi bagi yesno bangi kuat bagi wei kan wan yesno nomor ni mde bagi yesno bangi bagi wei bangin la benwara sa katati angnot ba konsumsi kadon ka parti kadon nomor ba da piong ba ka parti UDP ka enjoy tetep ba kinongrem ideology ba parti kadon isnil kila ban diloi ki brio ki pada parti da si kala belum re nomor ba kamla bandon mendalam yang government ko kita kinongrem kita ki ideology kita principle yang parti ba semua jing anggota parti ni mesti melala bentuk rekam nomor bidang long baik parti sosial Dimanta kasi ni tentu ni kepat ba begini island bikin pesan mata kasi ban ai kambun lebih ya ka UDP mata kasi menginyo menyalam yang government baik hin saya salah ban bisa ni ka parti ni akan ni ka atulai apa bra ka nyalam ya government nomor nado opsna menunggu dan defas hari ini pernah ditang kawai katam ka parti sing dulu konsensi ka beri kepala hai ka ni UDP ko yo menyalam Hadian ko to kang pajudan kasi ru parti UDP kayo panyalam minister ng kasin na niyo panyalam pro government ka parti UDP kan sekali kimat rekam batalong beta jingmentoy jingkulai ka konsensi ka telajeng berkuwe Habakeli ki eki jingduna ki baula lap hapo ka constituency bat ki eki mat rekam ki ba mau uterwa she ki patba u Dr. Jerwa loong baki don shibun ki jingdon kam nadu ki lat jing sumar ka puli puthi bat ki surok ki brang deven penyaso ya ki shnong kum tau loong bakum unong mikmat andau syajit un pej un khmi ban wan ra ya ki kam penroi ki balong habaro ki liang ban kenti ya ka constituency kham shalor ya bagi pai si mat borba ki mat bangyakan konstituensi ni ong baik gila ban wan ra gen ong baik ki overall development dan all round development konstituensi dari ni pai ka surok sengkem ni dunahi dari ni pai puli petir ni dunahi skol dari ni pai karap kriang ro ki mentoy ki kinong rat ro ke dunahi Terumut kimat ini kenong berberok ke baduna konstitusi menyalek ban kembiang dan nomor ni konstitusi jongit di koleksi tim padodai ke babiang pha de di phai sekolah ke padodai pha bobon ke jumlah serok sengken gunang ya kimat ini buat baik dikenong baik namta sikulum namta ka jimentoy ke development namta konstitusi bat kebaruan ro ka jing songsok songsan bat ka bentar bang nyoyo ban imlang salang bat pentiu angka yo kuat dengki nongsong sno jong ka konstitusi berkuwe
Halor ka jing tray kam UMLA ba menta bat ki jing duna ki ba ulalam na kalyang Dr. Jerwa ulaong ba maudala di omla ban ai kai pot ni bishar ka jing tray kam UMLA henrei ki ba biang ban bishar la ka jing tray kam UMLA ka biang ni kam biang ki dei bet ki pat ba jong ka Mauring Keneng constituency namar ki dei maki ki ba jit ang ong ki ne ong dung ne ya ka jing duna ya ka jing biang jong omla ban ai rai man ni te ka rai hi kan long bet ng pat ba yu ban rai kata pat ba ban bishar kata kata ka bisar kan mon hatta ka buat tongki in bisar maki kan yang dong biang na katit kamti kumno ngam bisar mga penila ka tong kimat na penila ka tong kimat tagi pat ba yang iki bangi yang not la dagi mi hon ya ka ba ula le segi pat ba kita ka jubab ya ka haka election kata hi ulang sunsa pat ba kan om ban bisar mga simet pat ba kan bisar kata